Ayaldın takvalığı güyönün dindarlığına çok tesiri var demiş. Ayaldın takvalığı. Yani maşallah burada bir avliya olgan eken. Вообще tahajjud kazan emez. Ondan keyin bir gün anan sözden sözge çıkıp ayal güyö da erti katın değil mi? Tamaşa bolot, söz bolot. Şunda dep anan ayal aytıp kalgan eken, sizin darajаңызга биздин деле салым бар депчи. Ana bul aytты, кайсы салымың бар ya sen? Tahajjudda кыйналып аткан мен болсом, туруп аткан мындай болсом, ошондой болуп турду. Эртеси күн tahajjud турбай калды. Эч tahajjudда каза болбогон, tahajjud кетти дейт. Анан деп анан багымда отургандан кийин кожоюн сыр бербейт экен аялчы. Буяга кандай болду дептир да. Билбейм, ошо чарчап калган окшойм, уктап калгам десе. Бүгүн tahajjud окусак эртеси багымда атам кетет дептир да. Анан чочко айтам, эмнеге десе. Siz men sizge ayttım ele, sizin darajаңызda bizdin de sanımlar var, eski alıp koyun. Desem çok deysiz. Sebebi men sizge bir de tamaktı daratsız bergen emesmin deydi. Tamaktı daratsız bergen emesmin deydi. Ana oşunday dey bergenizde meni mende de bir göreyinçi de daratı jogor jasap berip koyun deydi. Ana tahajjud ketti deydi. Men buyursa ertege bağımda tam gitettim. Şef koy deptir da. Murdağıda ile jasay ber depçi. Sen sağlamın var eken de.